Evo, za početak ćemo pozdraviti našega sponzora podcasta, to su Rakije Perković koji su sponzor nagradne igre. Rakije Perković proizvode odlične domaće likere i rakije bez aditiva, što moramo naglasiti. Također imaju proizvode od sušenoga voća. Oni su jedni od top brendova u tome segmentu. Pravila nagradne igre su uvijek ista, znači kliknite na YouTube kanal Turizam 24 like, ostavite komentar ispod podcasta i pozovite prijatelje da ostave hashtag Rakije Perković ispod tvoga komentara i onaj koji skupi najviše hashtagova Rakije Perković će dobiti poklon paket od našeg sponzora. Onda imamo problem sa zapravo nacionalnim manjinama. Dokazano je da 1/3 svih zapravo osoba srpske nacionalnosti ne živi u Hrvatskoj, a iako je sa prijavom prebivališta u Hrvatskoj. Nadalje imamo problem sa korištenjem zdravstvenog sustava. Dakle, to je već odavno poznato da Hrvati u Irskoj, gdje zdravstveni sustav nije socijalni, dakle da oni često za razne popravke, što odlaska stomatologu, nekakve operacije i tako dalje, zapravo dolaze u Hrvatsku iako žive u Irskoj. To je opet razlog zašto se ne odjavljuju. I ključan problem je što se zapravo 60% iseljenika ne odjavljuje pri svom iseljavanju iz zemlje. Evo, naveli smo razloge zašto se ne žele odjaviti i onda imamo tu disproporciju između podataka Eurostata i njemačkih podataka u usporedbi s hrvatskim podacima. I kažem, od godine do godine ti podaci variraju između 20 do čak 80%. Recimo, dok Hrvatski državni zavod na osnovu odjava pokazuje 150 osoba, u isto vrijeme irski pokazatelji govore da je doselilo u tom trenutku, znači govorimo o 2016. 4000. Ili u slučaju Njemačke, Državni zavod za statistiku tvrdi da je iselilo 15.000, recimo 2015. a njemački podaci pokazuju da je iselilo 51.000. Znači, tu se jasno vidi koliko zapravo svi ti popisi ne odgovaraju u stvarnom stanju.